babirta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab babirta juitha ni phai ingkoi rahini arni kang sampor phai pora chitim malom dipu hotel hempi along ajerding klui pen VGR along le along aron re pen ke do atuma phan tharle nang jipu choche jonje kache song atum pherang kia me kangi pon Pherangke ame along angtong ingti ka thar kaning je ponke VGR angkang arlo aron re pen ke do atoma phan ke tharle ji aphan ni kre pho angbong eviction notice pipon po la pen trading license do anta inthan pon et po pusi council pen state government pen kaching ki chithana hu che kroilo bonta council atum VGR along ke tharle vek nang ji alar bolongkomaji irrigation along tharle papui paprai pen chotki thangnat ningkang sam ave lasi bangso aputha ke bangji ar koini phai thongkep arni phelang pi choche jonje kachisong aklam along thedung rat amai pi pedopon po hala bangso arni si government pen ko PPC kaching ki jethan pen che kroima la penon ko PPC ki chun je aputha klardak pen chethana lasi anotina bang potina karbita hala bangso arni nangbar peton pusi ningje ni jasemet pet kaching bai bangala hello VGR aputha kache song la penche api sorkar ben kaching ki tripartite lotang te lagi state government Karbi Anglong Autonomous Council an parta kache song bangku bang fitu la ke thom che tong chom kaching ki da dolo la ben api ingkora sirkep mati jong achiklo suri ni reng kora pho la bang sor ni sitame bipartite jasemet Karbi Anglong Autonomous Council la ben kache song bangku bang fi atum che tong chom kaching ki da tikurong so bilong padolo las so kaching ki along kache kroi pon ason dulu la so ason uang bong pen non jasemet pet pudam lo na athepi bangala ke pinikar biang long arap do anda chini pet lo PGR mate professional grazing reserve kupli ala ro ekung do chiri suri crazy sose hana bang solong ne tanglong tak suri kep sose ke che ke bia to phan thangle vek nei pohelo athepi ka che song pini Linus thangcho ke hai pini nok be man tang do arna mani man tang do alang li pran ke dam nang che the ke jut nang sita me la so PGR joi ni la si athepi bangla ke PGR long pen la suri kep so sia ko na mana so kan mang pen thani na nombor si la so bangke Karbi Anglong Autonomous Council ta claim po la pen eviction bangke eviction order bangke la ingkora se ke ching mai de la phi bangke ni thom phi bangke pi phit po pusela to ma hin penta lam chak pin ko ching bai long la son si long le aron ma de land act na thu thak la pen paragraph 2 sub paragraph 7 6 schedule teng pen Karbi Anglong Autonomous Council tum aron ka bin chong electoral roll na voter list na thu thak la so la hini aron na bangke state government anong se ching thang lok lo hala so ching thang lo apota prap jin pe na bangke state government tum approval PC council long chilu thu popula so alam chakta dolo la pen apart tame village grazing reserve semet pe dak hawat ke hat eli arlo hala dak tame eviction order bangke pipit populo la pen apart ita trading license mate beha bebar ke claim la so a license ita me in than po polo ta kache koi ta alam lo la pen ulong ko maji irrigation along le along la pen an pas ita government department along le ke to an along abi kache song bang photo pe la pen council department ista me la so list pin chong si abi la so atharle ji phan ta me kache koi tang dolo boy pisita la pu an kache kroi ki ong bong pen pini kache song bang thu la pen bang phi tum la pen ras ta me ke thek long bang pe la lo bolong ko ma ji irrigation department along le along tharle mula tharle ki khu de phai la lo pini Karbi Anglong ara la pen kache song bang thu bang phi la thek long bang ke la sila ke dak ning kang sam sema la ke pini la ke rate da chini lo tara solam arni ke ong pen tai tum ningje bom lo tham bom lo la so ka che song ke la ke rat pen si ke cheng la pen rat along se char judam thuji
non kopi ko sanang ding sikit dam nei ma lason thot si halapu lit song rong phar kaning je pon ke bangso kachi song ke rat pen si ke pangcheng lasi non ke pa jujita rat aru deng sido katharle ke chun che puthak puthot kachi song inthur theta ar kor ni phai thong kep ar ni le angkung rip lunang pusi ninje lapen lada karbi tang te karbi bu matha pen khai thorom party chipu pe pin pen kado kawe ke rang pe chi phanta chuning report bureau report card news cuci junje komat si kace tong kace song ma halaman tini da choklo mama tum se cuci bang sir kep tu ma si kace song ma halaman tini da choklo bang theka nang nelo nili tum ki pu bang ke cuci junje ke bang sir kep da kace song kali lak pho kar bi tum si kar bi khesi kan chir kar bi khesi apang ke dam kar bi khesi meki mekla ma bi phiki bunan pan long le phera pan kace song karja ta si halaman ke klar da ko si keceng da rat ma si keceng na pen ki ju da rat si ceng ki ju dam ji pini ang deng ke klem ke dam kicun je anta pini anta nili tum ke ninga rong lo pdo penang la pening sam lo pdo penang la pen chok lo pdo penang la pen chok chi lo pdo penang impor ma plote rat pen che tong sar ja du sar nang ka chingki than patem nang kosi ong dung kar beng long arat atopano hawai kora chok akar bi tuman mage ka chisik mek et siki do sai selo rat mai mi komentu lo ke bet do po komentu lo ka ching vai po komentu lo rat ka chin tu po ke komentu lo kar ja po ke po halo so han si munitum kar ju pri son si theklong la lana ni pen na ne ke der che lo ka chingki ka than bang tep te nang posi normal ledum sikik lo rat amai pi ke doi bang ke la bang ke ni phai thongkep la ar ko e cheklosi pe dobon po la bang ke harak chochi junje ka che song dim long karbi atum chochi junje ka che song dim long si phelang pi patororong haldak nursery farm isidoji haldak la chochi junje ka che song dim long si haldak si ka che song bang pe dobon po haldak bang si chok puma chok che pini ka chingki ka che than ka chingwai ani si ka ba phit pini notice ki pi therek lapen elong long ni kenane fencing phan te dar ko lo nane eviction claim lo te har dak non bolong tom jilo eviction mang phase 1 lapen phase 2 doi bolo to choklo la ta puduna thai belo tami niri tum hin ki pu bangke punoi sarkar tum claim noi lapu lapen modi ke bang punoi lapu lapen pen akang len ko la pen kenane ki lili do ko ko sil hai tir the don la make rat don ang bong pen kaching ki ke chan kapat te bang dona po Cesong rapet nang cesong i pun cesong rapet nang parti song throng lo karbi tum siki suno karbi tu ar pudeng nang ko karbi ji nang ko keceng dalam kia teng lo da se amut pila mangke ni phai thongkep ar koyang ni bangke karbi anglong atau kan oke do karbi tum ta la arni si vet arni bangke pini bana pachini lo arni si arni bangke rat chitu de data ni tum thera nilitum det aphane kar chapeli karbi pharma si garja rat chitu pik karbi tum ka chingrum ria an theka theklong karbi sia man thepu kar hala soni chingrum de chitu de karbi tum si aman ave po karbi tum si therak na ko la si mitum puthai la si karbi putuman ke nali congress karbi noi bjp karbi noi aphl karbi noi acc karbi noi pirthe parti tum do an tum na karbi tum po tum sai se ke la ke an tin long kar putel la si party song throm bangke chipu pepin lam chekrak pepin polam la si kecheng mera tham long la si hala soni bangke karbi tum do an tum bangke methang hithi kulat name chingkirsi methang sai doan tame che osi hala soma arni si detamangke karbi arani hala so khei ke miseri man isi lamrai ke deng pon lapen kalang konane ke sarkar ka chingki apu thak bangai ka chingki ke than ponang po dolo tame lapenan parta kenang sopnai bangai konane ke methang bong ta ka che paking nai alam dopiklang tasi penang ana lamrai da deng ponai sarkar tun ka chingki ning kang sam se hala bangai che paklang ni tasil hai kat du ke doan phan bang sin ni phai thong ke ban ni bangai atokno kar bitum doan bangai tirthe chat asai le noi son surya sai le noi hala sorni ke edon pen che wang japi ta ning hang lo edon be inut si tumbi pulota me edon ben hemi sile choche juje long adon arong ben kirang son tot hala soni da wang lo pulota me hala ke me thong cholo kar biar tu osumar ki bi ti ha sarwan da jong se kar biar pu ka chichini la ben kar bi ke chepang thek pen dong se chetu ben hala me ong chotlam lo Methanga longle methanga hempu puathe PNC lakhaing ko rahini sarapathar constituency lapen lakhaing ko ragathom bokajan constituency aparman ake joypen longle pata keron ame kepedo Arkoi ni phai ingko rahini suri hini ra ingko ratrok arni Karbi Anglong Autonomous Council KAC Land and Revenue Department atumpen patir pipongsi Sarupathar MAC constituency keparlo Balijandi CLP School Pathu Aklamalong Purthimi akemang 2.0 Methangalong le Methanga hempupu athe PNC Sarupathar lapen bokajan constituency arada pharman ake joy pen long le pata ke ronpon amealong KAC CM Dr. Tuliram
ronghang arideng pen Karbi Anglong kedobarim akhay tumaphan ake joy pen pak suri ke thom sose arat aphan longlia pataron ponsi jume senalam the sitami kachetong don arat atumaphan parju Mayalong aluhi sarpo aman pen KC CM Dr. Tuliram Ronghang aluhi aman pen MLA Dorsing Ronghang KC Day Speaker a visit crew EM Surjo Rongphar EM Rita Singh He EM Richard Tokpi EM Kache Rong PP EM Madhurjo Dekhial Phukan MAC Kadom Terangpi EM Tilutoma Hasnu EM Madhuram Lekthe MAC Dr. Mongwe Rongpi MAC Phenpinga Rengma KAC Board Chairman Atum XEM Jiwan Chandra Pathak KAC Land and Revenue Secretary CM Taro Joint Secretary Tensing Rongpi Mandal SK SGB Atum Rong Asartum Anparda Kithe Kiding Atum Chetong Bunsi Mesen Pen Mepe Chundo Aduntu Lumtahan Selapen Sarlongki Terang Atumaphan SGB Akimi Arpu Pekpon Lapen Prabjin Pen Skills Development Training Aphan HSLC Lapen HS Pass Tang Atumaphan Bang Suri Troxy Ra Pharohini Training Tangder Lote Vorenga Versai Sitame Pipon Fiji Busi Bang Soamayalong Pangdak Pondo Pokajan Hanjang Langsopen Bisnu Lethi Nakilo Birta গোটেইখিনি ফ্ৰী আমি কাৰ্যালয়ত সমাজখন চলাব লাগিব তাৰপিছত প্ৰত্যেক MEC সমষ্টিত মই গৈছিলোঁ পাব্লিক ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাৰ্যসূচীটো লৈছিলোঁ এই সময় ৰাইজে আমাক কৈছে আমি পতা পোৱা নাই সেইকাৰণে আকৌ পুনৰ প্ৰথমে কিমান 2.0 জৰিয়তে আমি আকৌ 1 লাখ মাটি পতা 1 লাখ পৰিয়ালৰ মাটি পতা দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ এই বছৰৰ ভিতৰত আমি 2 লাখ পৰিয়ালৰ মাটি পটা বিনামূলীয়া দিয়া হৈছে পটা ল'বৰ কাৰণে ফাৰ্ম ফ্ৰী আৰু পটা নিবৰ কাৰণে অহা যোৱা এই খৰচটো গাড়ী চাৰি আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা কাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হৈছে অজনজাত লোকসকলে ইয়াৰ সুবিধা পাব চবে যিবিলাকে ইয়াৰ স্থানীয় হিন্দু আগৰ পৰা যিবিলাক আছে থাকিব আৰু ভৱিষ্যতত থাকিব কিন্তু নতুনকৈ অহা মানুহবিলাকক আমি ইয়াত স্থান নাই আমি যিবিলাকৰ আজত কাৰ্বি আংলং গঠন হোৱাৰ পৰা আছে এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ পূজাৰ কাৰণে আমি মাটি পঠাও দিছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি একেলগে আলাপ আলোচনা কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি মনাৰ স্বাৰ্থত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতহে আমি টীম কাৰ্বি আংলং গঠন কৰা হৈছে গতিকে যিবিলাকৰ টীম কাৰ্বি আংলং সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ পাব পুনৰ ক'ৰবাত উৎসৱ হ'ব নেকি আমি এতিয়ালৈকে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু আমি যিবিলাকৰ বেদখল আছে সেইটো আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অফিচাৰ্ছবিলাকক আমি পঠাইছোঁ কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট যে প্ৰচাৰ হৈ আছে সেই গোটেইখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ যোৱাকালি গৌৰৱ গগৈ আহিছে তেখেতৰ এই কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি বিজেপি এই আপোনালোকে চাব 5টা সমষ্টিত ৰেলী নগাঁও যাই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু ইষ্ট কাৰ্বি আংলং 5টা সমষ্টিলৈ তেওঁলোকে 3,000 হোৱা 3,000 হোৱা নাই তেওঁলোকে গতিকে আপোনালোকে চাওক কাৰ্বি আংলঙত দিনে দিনে বেলেগ ৰাজনৈতিক দলবিলাকত ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰ্বি আংলঙৰ 5টা সমষ্টিত কিবা নতুন মুখ দেখা পোৱা যাব নেকি এবাৰ বিধানসভা এইটো কেন্দ্ৰীয় এই সিদ্ধান্ত টিকেট দিয়া মানুহটো মই কাৰ্বি আংলঙৰ হাইকমাণ্ড বুলি ক'লেতো আপুনি নহয় মই শিকাই দিয়াৰ কাৰণে মই কষ্ট কৰিম দিনে ৰাতি কাম কৰিম কিন্তু টিকেট দিয়া দায়িত্বটো মই পাওঁ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ আপোনালোকৰ বিৰোধী দল বুলি কাক ভাবে ছাৰ বিৰোধী দলটো এতিয়ালৈকে দেখা নাই যোৱাকালি আপুনি নিজেও কৈছে APSLC মিটিঙৰ 2,000 মানুহ হোৱা নাই 26 MSC সমষ্টিৰ পৰা আহিছে আৰু সমষ্টিৰ নাম এটা দি দিছে 1 নম্বৰ আছে দৰামলা কনচেন্স পৰা আৰম্ভ কৰি দৰবাগুৰি লৈ কিন্তু মানুহবিলাকৰ 2,000 ওপৰত 2,000 হোৱা নাই 1,000 ওপৰত হৈছে কংগ্ৰেছ 3,000 হোৱা নাই
গতিকে আপোনালোকে চাওক Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MAC constituency kaparlo Lakhahini Dolomara Bapuram Tokbiarong Open Station long Dwarbaguri Press Club Karbi Farmers Association Slapen Agriculture Department atum Chelang Petpen Badamachili Kiron Ajaime Kedeng Pon Labang Solong Kachitong Dun Laki KFA President Tinku Ingti KFA General Secretary Soron Singh Rongpi KFA Spokesperson Hemari Rongpi Public City Secretary Sondon Terang Lapen Agriculture Department Daithor Farm In charge Susanto Bora Dwarbaguri Press Club President Rajesh Teron General Secretary Rangsina Bay Financial Secretary Robinson Killing Public City Secretary Joy Singh Teront Kaziranga In charge Rovelson Rongpi Office Secretary Edwardson Crow, Members Mir Singh Tokbi, Members Moses Terang, Bapuram Tokbiarong Arat Lapen, Beneficiary Atum Penang Chitong Dun Rinti. Birthe Muniratum Jonghele Plang Phi Punoi Khiti Mate Farmer Ke Claim Vek Nangji. Jong si khiti le claim abang ave pulote nangli tangka do o pusitame, Hormu Chonam Athai Avideji. Lasi Birthe ke farmer atuma phan ke inghon pon vek nangji lapen khiti claim vek nangji jong si kapre ka khiti claim pon lo pulote sarkar atuma phan chonghong he pin penta hem read gari motor playing set an pinji Lasi Dwarbaguri rata penang an khiti ke claim abang phu bang phi do o pen khiti ke claim pen chipareng ahem tunta lakha un e pinta do Lason si Dwarbaguri Press Club Abitung atum President Rajesh Teron, Secretary Rangsina Bay, Financial Secretary Robinson Killing, Public City Joy Singh Teron, Edwardson Crow, Rovelson Rongpi atum Chingwai Ponsi, Khiti ke claim atuma phan Eson Dak Achili Ron Ponsi nang pu Chingwai Ponsi, Karbi Farmers Association satuma phan, Birta PC ke damtang, Surihini Rengkor pho Aningkant, Daithor Ahavar Alom aphan ke, Ku Nopak Ron Ponlo. Lapen Lakhahini Dolomara Bapuram Tokbiarong Alongke Self-Help Group Satuma Phant Mate Pharohini Sose Beneficiary Satuma Phant Badamachili Kiron Ajaime Kedeng Pont The Open Space along Agriculture Department Lapen Nilitum Karbi Farmers Association Serapet Pendak Cherok Tokamai Nang Bilong Kutak Kasi nilitum ini Prangsin itum Cherokang Tungke Dak Dolomara Press 40 Tumhana Dak President Richard Nalok Lembang Kutuman Setami Kalang Itum Dak Dolomara Nilitum Ke Karbisai Tiga Song Tungel Dak Napali Long Lepin Lang Setami Nang Litum Dim Klong Nang Etik Pipen Nilitum Pini Dak Arara Tumpan Karbisai Kichotiki Arara Tumpan Cherok Tok Sai Koson Si Katiki Nang Jima Nilitum Anso Sega Paching Purja Pan nang litum abdi maklong nang thik pipen litum dak rata to pan ke than long tum ning sampik lo na sipini jasemet kat cherok to kamai sigibi bon sitame la dak agriculture department pen sitame inspector pendang lo assistant extension assistant tum anda dak nang chetong dum do pini dak badam katiki abu thak posi jasemet pet ke lang litum pan cherok to kamai lo mate seki assistant se ke pipon lo lang litum pan apen nilitum abatai le dakwang long verji pu kalipen nilitum chisiksi nilitum kapre ka sai katiki inki ki pangreng pendang lok ok ki pangreng sai katiki pendang lok nilitum long kosonsi hanbe apen bi u long hon de pangreng nang jia buthak anta nilitum thek anabang nilitum than kang mum kang lo pasangko mu kaprek arni jatame bele kaprek a department atum pen nilitum Chilang rap yang kudak kewan tujuh pansen nilitum citik lot hedak arat sai katiki tum bang aning rung pik lapen sai katiki jia pan alang tum kai ke mata alang tum cisik ding sidu ini jasimet dak bapuram tok birong arong la SG la ser hego atum penceng lo dak mala sipen aser hego tum mata dak nang citong dundo lapen pini dak pangrom per beneficiary bang pharo sose atum pan pini tum apai en pon lo na si jenil tum pini la pusona mai kiding ponlong itum kicheng hot pen itum kachisik pon la bangke bang phokep apang sini tum chisik pon chalo setami pini ni tum along em bang phokep so se bang pharu si pena bat pini na amli na chitong dun kini tum ning ching sampik lo la pen jasimet ni tum la
dak dolamarang kang chot pgali duar bogriang kang long ans tame khiti bati ki claim ki dam ji aning ke hang atum ans tame dopik athera dak rong ro ke khiti bati ka choklem ki dam tung at latu bangke aprang phusar hin pes tame khiti bati ki claim hin ke the katang tum do tame government long pen avar sai chu enun the pen na jok si khiti ki claim je ning hang tum tame ka tikup do kolong la si la hai hin ni tum un an ke government pen a facilities ki wan pen dak rong ro tum pen chin ki chi than pen alang ni tum phan ke isi choreng avar sai ki piponje phan pula so ki mang pen si tum duar bori press club la pen Karbi Farmer Association atum pen tum chingrum mate ni tum chingwai sila puson asai ni tum pini deng ponlo asi pini ni tum la puson asai ki deng ponalong adak jasimel bapram tok biarong ser hergo tum pen chinglong adak ti bokterai ser hergo patum samini tum long na chitong dundol asi alang tum stami khiti ki aning ke hang parpi ka tum si pini la so mai long sabina chitong dundol la selang tum phasami pini ni tum anutin phasami badama chili ni tum ron ponsi la tum phasami ko sonsi katiki nai ma pathak pini la dak mai meeting long tar dak pen dak ka chitong alhi tum pen officer tum pen samelang tum phan ki tham pon pakla lo la sini tum da ning thelo je alang ni tum stami pini kipona badama achili bang ke alang tum sami claim pa mi ko la pen alang ni tum phasami la so chili yang si ki claim pen ang thengong si paklang forget lu tang te akaprek ason pine greenhouse hai hui pen chenglok la pen dak spray hai hui pen chenglok la pen kaprek ason la government pe ra un an la pe pi un an ason ke ni tum la dak ki pj phasami pini mai meeting long pen sami dak achi chak pondu la se la hai size ta mini tum ke pachun ponje phasami ni tum kai ki ta mi chi sigding lo la se pini bang ke pon me lo lam the Pini dak bapuram tok bi open it along may nang padu lake alang litum herang ke abitung ahin pen alang litum kithe kiting atum pen blok asara tum pen chingki ti tham si alang litum kecepatduk pen nili tumarong do mohila tumpan self-help group tumapan nang pangrom sin badama asili dang kerom apot chorok parpik lo anso se non itrang pewang pegi pan sitami alang nitum lason nang tiklem pipon thekya pan chorok parpik lo ceteron pi dak bapuram tong pi along Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru